Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council Ubaderu UMDC ke NPP na seorang kam constituency uba peniat sing CM ulaong ba ulong balapan kre ya ke election bat ki pat paru ki jet ya ki beri ki batrai sistem ya kito ki basyusyong klem tray ba peniat balapan pawe kani hane kesengi ka khadlai tarik haba jawab ke jingkeli halor ke jingpen kre ya ke election MDC House Name Arhajar Arpusau kam tam hadin baladon iba pensapriang kubur lang bagi social media bagi election MDC kan long hak arpunyau terik urempang Arhajar Arpusau ba peniat ulaong bakumu MDC ula trai sibun ki kam bat habawan ke election kadai ke benta jong barok ki sengsan berdai ban kre bat ban lech sakipai ba ban lum ya ke jingelang bat ban penkan mauru ya kipat ba ya ki kam namar habala trai kadai ban penkan mau ya kipat ba habai dai berkata ke kubur ba ke election MDC kan long ha urempang Arhajar Arpusau na keliang obak peniat ulong bahadu manta kimpadio kano ke kubur halor kata berlada dai ban penbenai ke election ki kendon perking election lani ke model code of conduct ru kin hab ban trikam hanrai empadio kano ke jingtip kapati kena hadu manta Pakindon ki meeting segini tay. Te kata lak banlong Henry katarik hadu mentahi ngam empat yok snow bakan don ke official sini. Nomor sisin belak penbena kamu lak terikam ke model code of conduct. Te Henry ngi empat yok kata ko ada hadu mentah. Te lada kala terikam model code of conduct te kamu ngingin melak syuban terikam ban ai kampen roy kini kita kamu lak hapsange. Te nakal yang jungi ngindang wat jiktip lah ka kubur kadai na kadai ke basisya ne kan kam di ke basisya te Henry nakal yang jungi te lai trishtom gat ni baru kini ki senam ki benai da kalong kadai benlong hakakat kum katarik ke belabu benlong lesim senam yo benai ke belabu ki labu ngi lalong balap kret mi syamadan ban yakun ka MDC election penkret nongkom no babon ki kam ada menteri setang mesti penkenal ya ba nakal yang jungi ni dangdon kam hoi let's say kam penroy ni namlak syu namar ba mlong kum MLA ngimdan ha government state government ndre kum MDC pat naso ban hab pen sotu ipai ba ngi dangdon kam ba hasibun ban tre po council namakani kalong kum ka yang syajah jong kajai penrikasi lalong kum kulong senam jungi kamet jung beriu te lada ngi keren syapang ka jingit jat benriu de hang ni te lada ngi syong hapo sekretariat teng la su kum ba syong hapo yang kamera syongkai la ben pediang wat yo khar wat yo niu tai bom de khasi de hang ni ngi syong be lalong kum ba syong hi sya te asu ba kadika thmei jong ka jat benriu haka perkhat perdan haka ya keren ya tai ki bubun ki mat ki bakongsan habedip kejap penrio tengah nasno ba ngidang dekam ban late ban pensyai ki pai ba ki pai ba kin sutu ke bangi ngi trei wat hai pori ba lingkot te lada ngi yo ban trei tang lai so banai ru labun ki kam ngi la persyang kum ka tim kum ka kenhun te hajing so jona kam da dan kam le se bon snem ban yo ban trai mereka badan kam kumnu ngi trai kam dei ban ong ba ngin yo sisnem asnem pen keladur council kam dei kata andre ke jiso thu jungi kalong bala dang yo tang khendak poru haba ngi trai shitom ngi trai me pas ngi khem chong thai ka kam kapau kata ka badan kam te takadang so ong dan kam ban ong kat nu snem ngi yo ban trai andre ke badan kam ngin su thu de kumnu ngi trai Pero kami kempian menang balik penken mau yang buat bah. Hatu PE buat bah uklet mo. Kila keren megani bah kacing terilang jong ke BPP buat TMC kala wanrak no kacing syarem. Jadi hari election MLA. Hatu bagi tik bah kiklet mo. Pi dalak dei hi kapor baka sarkar kan penbena election kadai ka kamram jungi bangin let ban dia selok ngin let ben ya keren ben ya lum meeting bani lum ye jingilang kani dikasih benta jong ka election process tingi hap even le kamut bangin shu hanga ngam nget re ubriu ba jaitu ba shu shong be hayeng
klem lei shu job but tadi ba job kumtar subang he stunat he dei stunat he da baba trishtom du thia du dem daram ru ram das stunat he dei ba shu job daka ba shu thia hayen te job la ka job ta te nang hin ya trekam gunur te raso bandon tangkata no